Dobar dan svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u moju Reci peci kuhinju. Danas za ručak pripremam jednu jako finu praznu pitu. Praznu, znači doslovce bez ičega. Iako to je onako diskutabilno, da li ona baš bez ičega. Pita se naravno radi sa praznim korama, okusom je jako slična klasičnom onako bureku sa sirom ili piti sirnici, samo što u nju ne ide sir. Pita se na početku, vidjet ćete, doslovce radi od tankih kora koje se same motaju, ništa ne ide u njih, ali se ipak na kraju preljeva sa kiselim vrhnjem i sa jajima, tako da nije ona baš potpuno prazna. Ali evo, s obzirom da su pite, inače pite koje se pune s nečim, zeljanica je naravno pita koja se puni sa kupusom, krumpiruša pita koja se puni sa krumpirom i tako, dalo bi se tu nabrajati u slatkoj varijanti i u slanoj, ali ovo je jedna prazna pita. U narodu još možda poznata je kao pita sušara. Recept za ovu finu pitu mi je dala naša draga susjeda sa Vukovarske Ade, naša baka Miler, koja ima fantastične ideje za različita jela. Ideju za ovo jelo ona mi je dala prošle godine kada smo bili na jednoj fešti kod nas na Vukovarskoj Adi. Nakon što smo se naravno onako dobrano najeli roštilja i svega, malo nas je oprala i možda savjest zbog svega toga što smo pojeli, pa smo pričali kako je to nekad davno bilo, kako se nekad jelo puno manje mesa, kako se meso u biti jelo samo vikendom, a kroz tjedan se trebalo znati snaći sa onim što je bilo u kuhinji. Često nije bilo toga puno. Uvijek je bilo nešto malo brašna, uvijek se našlo svinjske masti, uvijek se našlo soli i tako tih nekih osnovnih namirnica i od toga se daju napraviti stvarno fina jela. Pričala nam je ona tada evo, o ovoj piti sušari koja se doslovce radi od tankih kora. Tanke kore se naravno mogu i same napraviti, neko su to žele tako i radili. Naravno da nisu mogli otići u trgovinu i kupiti paket gotovih tankih kora za savijače pa su ih same napravile. Ja ću vam u jednog od nekakvih videa i pokazati kako se to radi, jer probala sam raditi tanke kore i znam ih napraviti, ali ovo nije tema danas. Kupila sam znači gotove kore i jedino što će vam trebati uz njih je malo volje i malo truda. Možemo krenuti. Tanke kore kada se kupe ovako u gotovoj varijanti, najčešće su zapakirane, zamotane, neke budu deblje, neke budu tanje. Za ovu pitu je bitno da kore nisu predebele i čak i ako su tanke, kao što evo vidite da je ona prozirna, ja vidim svoju ruku kroz nju, ja ću je prerezati prvo na pola, ovako. I ono što radim je, zamatam ju u roladu, zamišljam naravno da je punjena s nečim, ali nije. Evo, ovako, radi se roladica i onda se mota pužić ovako, okolo naokolo i to je to. Ovakve roladice slažem u naprijed pripremljen ili lim za pečenje ili vatrostalnu posudu kako sam ja evo ovdje pripremila. Ovo nam je prva, evo ide i druga. Ovako, na isti način. Nemojte motati prečvrsto. Ako ove kore budu onako jako nabite, neće kroz njih kasnije moći proći onaj umak s kojim ćemo ih preljevati. Znači onako opušteno, lagano, kako god da vam ispadne, ispašće dobro. Slažemo jednu ružicu do druge u biti. Evo na ovaj način. Evo vidite da ja ovo također ne radim na klasičnoj ovoj svojoj kuhinjskoj radnoj površini, jer malo je ovo opasan posao, rezanje ovakvim oštricama po radnoj površini, pa sam se poslužila evo upravo ovakvom starinskom daskom za razvlačenje tijesta. Ovo je nešto što meni pričinja veliko zadovoljstvo rada evo upravo na ovakvoj daski. Zabavila sam je, ne znam, kod nas na tržnici, upravo ovakvu dasku nekad imala je moja majka i sve je radila na njoj. Takva daska je uvijek visila kod nas u špajzi, imala je još onako jednu veliku kuku i uživala sam gledati svoju majku dok radi ovakve stvari na svojoj velikoj kuhinjskoj dasci. Ona je čak bila malo veća od ove moje, s obzirom da smo se mi klinci uvijek motali po kuhinji i ja pogotovo. Majka nam je to dozvoljavala i uvijek bi ostavila ovako jedan komadić svoje daske slobodno pa da ja mogu sa tada svojim malim rukama prljati nešto oko nje. Evo, četvrta ružica je spremna. Znači, kako sam rekla, slažemo jednu ružicu do druge.
Evo ovako, još 2-3 ružice idu u vatrostalnu. Bitno je da se sav prostor unutar posude popuni, znači da ne ostane praznina, jer kad vam ostane u praznine onda će vam se ružice razmotati. Koliko ćete ovih ružica napraviti, ovisi naravno o tome za koliko ljudi pripremate ručak. Ja konkretno, evo trenutno kuham za nas peteročlana smo obitelj. I ova količina koju vidite ovdje sasvim nam je dovoljna. Naravno da nećemo ovu praznu pitu jesti samu, uz nju pripremam i finu juhicu od mladog graška. Tako da evo ga sve skupa, to će nam biti sasvim dovoljno. Nešto kora mi je ostalo, ali njih naravno neću baciti, nego ću ih ostaviti za neku drugu kombinaciju, možda za nekakav desert poslijepodne, vidjet ću već šta će mi pasti na pamet. Ono što slijedi je maslac. Pita sušara sada je skoro pa spremna za pečenje, znači ovaj prvi korak sam napravila, kore su zamotane, sve su unutra. Ona sada ide u pečnicu na nekakvih 20 minuta na 200 stupnjeva da se to sve skupa zapeče, ovako prazno kako je i namotano, ali ipak treba malo masnoće, ja ću koristiti maslac. S obzirom da je ovo jedno starinsko, ajmo reći tradicionalno, srijemsko jelo, tu bi inače išla svinjska mast. Nekad se svinjska mast puno više koristila nego danas, toga je bilo, tako da svinjska mast može ići umjesto maslaca ako je imate i ako uopće koristite u ovakve svrhe. Ja je trenutno nemam. Jeste da sam usred Srijema u Vukovaru, ali evo svinjske masti nemam. Stavit ću na svaku ružicu ovako komadić maslaca. Neće ovo biti previše, vjerujte, ovo je sasvim u redu. Maslac će napraviti to da ružice budu fine krckave. Ružice su spremne za pečenje i ja ih stavljam sada u pečnicu koju sam prethodno zagrijala na 200 stupnjeva. Stavljam je peći na oba dva grijača, znači ono klasično pečenje u sredinu pečnice. Nakon nekakvih 20 minuta vremena prazna pita peče se u pečnici, prošlo je 15 minuta. Za to vrijeme ostavila sam vodu sa kockom za juhu da napravim temeljac koju ću preliti pitu, nakon čega će se ona još malo morati zapeći. Koliko imate već unaprijed pripremljen temeljac, da li goveđi, da li pileći, kakav već volite, to je također ok, ali evo ja nisam imala pa se snalazim sa instant rješenjima kako god znam i umijem. Ovo će biti sasvim ok temeljac koji će piti, koja se sada evo već lijepo zapekla u pečnici, dati onako posebnu finu sočnost. Evo, pita se skoro pa do kraja ispekla. Ne gasim pečnicu još uvijek. Sada ću je sama. Ove ružice ovako baš su lijepo ispale. Gledajte kako su se lijepo zapekle. Ali da ovako ostane bilo bi to nejestivo i jako suho. Zato ide preljevanje s ovim temeljcem, kojega će ružice, odnosno to tanko tijesto za savijaču, jako lijepo upiti. Ono će i temeljac će ih omekšati. Ovo sad izgleda kao da sve doslovce pliva u toj vodi, ali vjerujte, neće biti tako nakon što se one još vrate u pečnicu na nekakvih 10 minuta. Evo. Sve se lijepo bučka. To je to. Znači na istu temperaturu, na onih 200 stupnjeva na kojima se pita pekla ovako prije temeljca. To su mi se naučale zamagljili. Nastavlja se peći još sljedećih 10 minuta kako bi se ovaj temeljac lijepo upio u njih i kako bi pita bila fina, sočna. Idemo. Dok je pita u završnoj fazi pečenja u pečnici, ja ću pripremiti onu završnu fazu koja će ići preko nje, a to je umak od kiselog vrhnja i jaja. Evo vidite, ovdje je kiselog vrhnja, ja sam stavila ovaj put onako dobrih 5 žlica kiseloga vrhnja. Vidjet ćete i sami u receptu koji možete pronaći kod mene na Reci Peci, mislim da sam stavila da idu 4 žlice vrhnja i 3 jaja ili tako nekako. Sasvim je nebitno koliko ćete kiseloga vrhnja staviti, stavite ga onoliko koliko ga imate. Što više, ja bih rekla
rekla to bolje, to će pita biti sočnije. Kiselo vrhnje i ovaj preljev ovdje u biti će odglumiti onaj sir kao recimo u sirnici. Znači ipak ova pita mora imati okus od nečega, imat će taj fini okus evo upravo od kiselog vrhnja i jaja. Znači jedno po jedno, nema potrebe da jaja mučkati prije. Apsolutno ih nema potrebe miksati sa mikserom. Znači sve je ovo ok i ovako. To. I sa pjenjačom. Evo vidite kako se radi sa pjenjačom, tako jumak postaje kompaktniji i konzistentniji. Nije ovo ovdje kraj ovome, znači morat ću ovo malo i začiniti, sve skupa bi bilo prilično neukusno da se samo ovako stavi bez ičega. Stavit ću malo ove kombinacije biljnih začina, tek toliko da ima aromu, stavit ću naravno i soli. I papra. Opet sa začinima, oprezno i u onolikoj količini koliko ih možete podnijeti. Evo ga. Evo već lijepo miriše, ima finu aromu. U ovom koraku se možete opet poigrati okusima. Ako volite češnjak, vrijeme je da ga dodate ovdje unutra. To može biti češnjak u granulama ili može biti nasjeckani češnjak, svježi sa vrta kako god želite. Može ići sjeckani vlasac unutra, neka druga vrsta začinskoga bilja. Baš onako poigrati se okusima, napravite svoju praznu pitu baš onako da bude po vašem guštu. Ja je radim baš onako, kako volim reći, vulgaris naturalis, bez ičega, znači samo sol, papar i nešto malo ove kombinacije začina i to je to, jednostavno tako najviše volim. Probala sam dodavati sve i svašta, na kraju je ispalo da nam ova najobičnija najviše paše. Evo ga, preljev je spreman, još koja minuta, pita će lijepo upiti onaj temeljac i završavamo s ovim. Evo mislim da je pita lijepo upila ovaj temeljac kojim sam je bila prelila. Prošlo je nekoliko minuta samo od tada i to je bilo dovoljno. Evo vidite da je pita lijepo porumenila od gore. Sada je na redu ona završna faza, pečica će mi još trebati. Moram ove fino pečene krckave ružice zaliti sa pripremljenim umakom od kiseloga vrhnja i jaja koji sam zmučkala malo prije. Evo ga ovako. Po svakoj ružici pomalo. Umaka nema previše, ali upravo tako i treba biti. Ne smije baš sve onako skroz plivati. Znači u sredinu svake ružice, vidite kako ja to stavljam. U sredinu svake ružice pomalo ovog umaka. Ako se prolije okolo nema veze, dapače i dobro je da se prolije. Ali bitno je da središte bude napunjeno sa ovim kako bi se ono lijepo rasprostrlo unutar namotanih ružica i tog tankog tijesta za savijače. Evo ga. To da vidim. Evo ga, ovako ću ga još malo da se rasporedi cijelom dužinom i ide još u pečnicu na 10-15 minuta i dalje je na 200, ona uključena da bi se ovo sve skupa lijepo povezalo i ispeklo do kraja. Evo mislim da je pita konačno došla svome kraju pečenja, jako se lijepo napuhala, to su napravila ova jaja u njoj i kiselo vrhnje. Evo ide ona van. Pogledajte kako je sve lijepo treskavo. Prekrasno izgleda i predobro miriši. I to je to. Idemo staviti na tanjur, čisto da vidite kako izgleda pita kada se servira na tanjur i da vidite kako ona izgleda uopće iznutra nakon svih ovih slojeva i zapecavanja koliko smo ih radili. Evo ovako. Jedna slatka mala ružica. Nećemo biti cicije, stavit ćemo još jednu ružicu. Evo ovako. Evo ga. Rekao da je ovo jelo jako slično sirnici, a šta ide bolje u sirnicu nego malo jogurta. Mi to nekako najviše volimo evo ovako napraviti, sa jogurtom još malo politi ove pitice.
I to vam je u biti to. Ovo bi bilo sve za danas. Mi moramo danas i ručati. Znači za ručak danas imamo proljetnu juhicu od mladog graška, imamo praznu pitu sušaru. Ja se nadam da vam je ovo sve skupa bilo korisno. Nadam se da vam se svidjelo, iako je doista tako. Stisnite like, podijelite sa prijateljima, budite uz mene drugi put, pratite me na YouTube kanalu i vidimo se neki idući put. Pozdrav svima!